وکی دیار دبه وان دمین داوی و الگوری مروف دبینه بری دجیو صبو اما نه رجه کی زیاده تر کو جن تن قتل کردن تن شوطاندن تن کشتن و راستی دزدریجی و تجاوز تن هر و ما فی واده بن پیکرن و تن پرچقاندن رجه کی پر زیاده ادی رکوره کی دشکنه راستی يعني لهمو قادين جهان ده ادي بويا سدمكي وصا كو جن يعني بكفا عليكي بچوك خستني ورا بمبيكرين اوانا روشي پر اون يعني ام بيجن ده دمي ده پشتي سردمي بيستو يكن بيجن سردمكي وصا كو پیشكتي ده هر عليه خود خو پیشكتي ده حسبينه و روشا جني ده ما كومروف ده نرخينه رولكي پر خطرناك يعني راستيجي جبروي چنده مروف دكاره وصا بيجه بطيبتي يعني روشلاتا ناوين ام بيجن ولاتن روشلاتا ناوین ده ما في جن صادق چند يعني ام بيجن تبن پیکرن هر ماده کل سر جن تن ام بيجن بجهکرن و نایم پیک آنین یاسای کو جبو جنان تن دست نشاکرن لی بله ده بجه هنه ام ما في جن ده پاريزن ام ما في جن ناز دکن يعني ام جبو جنه دکارن هر تشتی بکن مالسف افتشتکی شاشه جبرکو الگوری نیرینا کو دخوای وسا اما راستیا خوده بن پیکرین پر مزن دا عالیه جنده چیدکن جبرکو هر زیده برداینا جنه یعنی طلاق دبیجن برداینا جنه مگود کشتنا جنه به دست ظلام تکرین به دست دیکتاتوریت تکرین به دست دولت آن تکرین اوانه هموجی جبو کم کرینا ام بیجن عالیه جواکی دا عالیه جنده دخوازن جنه ده مرتبه کی پر کم ده بده نشاکرین جبرکو اگر جواک لسر آستا جن پیشکتی به و جواک ده پیشکتنه کی پر مزن چیده به ام بجن ده همان دمه ده سرکفتن هری مزن ین کو جواکی کو بدست خو بینه با عالیه جندتینه جبو ود بینه دما کو جواک پیش دکوه يعني رولا جن هيا يكراس مداهلي راستيا جني ديكن مداهلي زانستا ديكن مداهلي ام بجن پیشکتنا کو دخوازه بك مداهلي هر تشتي ديكه حتى بدنه ديكه أفنا لجوري دخويه جي نها بالطيباتي لمقول روشلاتا نافين وبالطيباتي لإراقي لباشور كردستاني بالطيباتي وقت كرد ام بيجن لباشور كردستاني ايدي جن يعني دبيجن وقت اوكي تشاوطاندن نا جانوي بساغي تشاوطاندن جاليه براي خو جاليه ظلام خو جاليه باو خو يعني جاليه خزمين خو جاليه كسو كار خو أفنا تشتكي وصحي سنه يعني اگر مرو بزانه به شاوطاندن تنکرنه که شاوطاندن نقبول کرنه جبروی چند دوی مرو لبرانبری وی بکار به خودی حلوز به یعنی انا مرو بکار به راستی جم بپاریزه جبرکو دما مرو بر خوابده دیروکا جنه دیروکا کی پر تیر و تجی و خودی ام بیجن دستان و سرنویس و چیروک و میتولوژی پر جدایه يعني جبروي چنده دما بري خوابدن هزا جن یا حتی ایرو هاتیه خواسته لنگان گرتیه ایرو لهر جهه که کو جن جان دکه دیاره کل وی داره دبه کو بر با آزادیه و بچه جبر کو مبستا جن یا جان کرن آزادیه چما دو بجه جن جان آزادی يعني اگر جن جان به جان جی دوی آزاد به جبروي چنده دوی ام وی بزانن دوی آسته ده ام بکاربن برای گشتیره هر تون پارو بکن یعنی وکو جنک ام چما بیمافن چما ام جوک مروفک نکارن جان بکن چما وکی کسی که کو تی دنیای ام بکاربن هر تشتی خوا بخوا بکن چما ام بن باندوریا ظلام دبن ام بن باندوریا باف دبن باوک سالاری دبن دستالاتداری دبن دوی ام وان تشتان قبول نکن يعني بالطيباتي جي استدامي بي هري مزن جي او كو ايرو سيستما كو تمشاندن سيستما مالباتي و باوك سالاريه جبركو دمالباتي ده اگر ما في جن نيديتن اگر جن بچوك تيديتن اگر گهداينا دنگي وينينه ما في وي اخافتن تنيه ام بيجن ده همان دمي ده نيرينا وي ناي گرتن زاروك جيتن ستاندن لغوري اوي ام بيجن بردان چيدبه جمالتي داري خستن تشاوتاندن ویا تشتکی اونینه یعنی دوی ام وی بزنه که اف بردوامی سیستم باوک سالاریه و اف سیستم باوک سالاری روزا ایرو هین دستی خواه خورتر کریه اف جی سدمین چیه؟ سدمین وی ین کتین زانین یک جیجی شر که ایرو دقاومن شر دقاومن بیکاری روشین سیاسی ام بیجن روشین آبوری خیزانی کجبری فقیری اواد بن تکچوین مالباته اوانا همو تکچوین سدم مالباته نه جبرو چند باندوری خواب پردکه
جن جی دوی آسته ده اگر بی زانا بون به اگر بی پرورده به اگر نکاره دیرو که خواه ناز بکه قالا خواه بکه خواه ناز بکه و دمی او جوون داده که یعنی ام بیجن جن به جهالت که رو برو بمینه تابی که وندا بکه جبو و چی پیوست یعنی ام لبرانبری و سیستم هوانه یا کو ایرو به تایبتی ارشی بدن جندکه به تایبتی ارشی دستکفتی جندکه ارشی چاندا جندکه ارشی همو جور رنگینی جندکه نه تنها ام بیجن لبا کورو لبا شوری کردستانی لهمو جهه کو ام بیجن جن لیجیان دکه هند بیجن ولات پیشکتی ولات پیشکتی جن تین قتل کردن تین تاجیز کردن ام بیجن بتنبونی را روبرو تین هشتن مافیاجی دستین گرتن دبن مرتاله کی مین رکلامان تین شغلاندن یعنی جبوان تنی جن وک رکلامک وک ماده یک وک آلتک وک آمیرک یعنی جبو دبارا خو بکه جبو خو وک آلتک داینو شغلاندن ام بیجن اوانا تی پیکانین یعنی ام بیجن ولات پیشکتی دجی اوقا حسان نینه استکی وسا دایکو یعنی پر به سینسی یعنی بیجن یا پر به وشارتی بدن آویج دزدگره ام بیجن فیری همو جوره تشتین خراب یم که هیا فیر دکه ده داویا و دجی کشتنی دکه ده داویا دجی ده بیجه احلاق سزی دکه نه احلاق جنی به دست خواه خراب دکه به دست خواه جی ده کشتن به دست خواه جی yani em bejin çözümlemez serdike yani dike pırzgirek ve demet ve em ve bizanin yani ev jina ku bixaz be biçand be ev jina ku bixaz be xaser lingam bigire ev jina ku bixaz be malbateke rekopek u demokrat ava bike yani ev jina ku bixaz be mafê xwe bi dest ve bîne wekî jinek nasnama xwe hilgire divê bikare be tekoşîna wê bike divê bikare be li beramberî ev sîstema baveksalarî û dagirkerî û em bêjin feodaltiya ku îro hatî meşandin heta roja îro dibin navê şêx û beg û melay û nizanim werhasil her cure şêwazên heta bav û nizanim efendiyê malê divê em vana bertaraf bike divê jin li vê tekoşînê bike herhalde zilam ji bo me tekoşînekî wisa nakin divê destpêkê jin vê tekoşînê bide meşandin ku bikare be li beramberî ew sîstema heyî şikandinekî bike çawa îro jinek li Başûrê Kurdistanê were şewitandin her cihekî jin bê helwez be îro li Îranê jinek tê qatilkirin tê girtin jin bê helwez be yan li Ewropa jinek tê tacîzkirin û tecavüzkirin û fêrî faişetiyê tê kirin jin bê ew dibe bê helwez dibe ava çi ye ava aslında qebûlkirin e yani wekû dibêje ji xwe re wekû qeder dîtin ev qeder e wisa hatiye wê wisa biçe ji me re di mejî me de dane rûnişkandin ku te wisa jiyan kiriye dayika te wisa jiyan kiriye tu jî wisa jiyan bikî aslında ne ev e jiyan ev qastêrê nake divê mirov bikare be bibe berdêlî wê çendê ku wekî jinekî asî yani bêjin serbilind wekû jinekî azad wekû jinekî têkoşer bikare be li hemberî hemû cure dagirkerî û xêzanî û bêkarî û tiştên ku me niha behs kirî babetên ku me mij qala wan kirî divê em bikare be li beramberî wê xwedî bertek bin yani em bikare bin hinek tiştanî şa bikin ha bi çi rê dibe bi perwerdeyek dibe em bikare bin xwe perwerde bikin em bikare bin ew malbata ku em tê de jiyan dikin perwerde bikin em bikare bin zarokên xwe perwerde bikin em bikare bin ev neslê nû li ser şêwazê ku bikare be wê dagirkeriyê fan bike li gorî wê cehaletê rake em vê tiştê pê bidin fêm kirin yani tenê de aliyekî tenê de nîne ji ber ku aliyê zihnî de ye eger di beden de beden cilûbergê tê guhartin em ê cilûberga her roj biguherin reng reng bikin ama di mejî de em ê çawa biguherin pêwîstî bi zihniyete bi îdeolojiye bi felsefa wê heye ku em bikaribin wê zihniyeta ku hanê dibêje jin xweşik e bi çi xweşik e xweşikatiya wê tenê cilûberge tenê tazîkirina bedenekî be ne xweşiktiyek e xweşiktiyekê hebe bila di hunera me jî de be bila de em bêjin di felsefeya ku pêşkêşî civaka xwe dike zarokê xwe dike malbata xwe dike bikaribe bi hevjînê xwe re xwedî malbatekî demokrat jiyan bike aslında tu dikarî vê ew bikî yan jî bikaribe mafê jin yê heyî biparêze jinek çawa dikare xwe bi rêve bibe çawa dikare jiyan bike divê bikaribe xwedî hêz be ji me jinan re piranî hêz lazim e yani em xwe bikin hêz em xwe bikin xwedî hêz kes nikare me bike hêz em bi xwe hêzin em wê hêzî bikarin bidin şixulandin tu jin kêm nîne tu jin nexweşik nîne
جن همو خوشکن خوازای جنی بخوا خوشکه اما در ریوه برنه ده ام بدسته ظلام تین ریوه برن ام بمجی باوک سالاری تین ریوه برن ام بمجی دولت و دیکتاتوری کو ایرو سیستما وکو پارادیگما کشمر دانینه مال سر و سیستم ریوه ده ام بو ریوه ده چن جبرو ده ام بکاربن وکو جن خودی و آسته خو بگین آسته کی وسا ده همو آلیه جان خوده ام بکاربن پیشنگتی کی بکن ام بکاربن خو ریوه ببن ام بکاربن آستا زانبونا خو پیش بخن به تایبتی کو وداوی کو اف رژه کو ایرو مثلا درد که و هر زیده ج لعراق ما بحث کردن جبر کنها جان کرن لوی داره دیاره یعنی روشنویان خیزانی دیارن روشاویا آبوری دیاره روشاویا سیاسی کریتیکه یعنی اوانه همو سببن کو ایرو جن دوی روشیده ده همان دمه مرد کاره به تکنولوژی وجی گری بده اف تکنولوژیا کو ایرو اکوسیستم د سری مدهاتی بجه کرن یعنی د بدن آمدته بجه کرن گلک جنین کو راست ویتن د تمنی بچوک د زوجاندن به تمنی بچوک فریتشت خراب بوین تماشا کردن ویدیو ام بیژن جور بجور ین کو نلگوری اخلاق زاروکاتین زاروک سیر بکن و کو جنتن سیر کردن ام بیژن جواک سیر دکه او توشی تشتین خراب دبه جمره و سیستم آفراندیه او سیستم ما خراب بکه جواکان تک ده یعنی ام بیژن راستیا جواکی چاندین جواکی دیروکا جواکی بن پیدکه دخوازه لگوری خواه شکل و شیوه و شمام هایی بده جواکی یعنی توی چا بکاری جنکی بن پی بکی توی چا بکاری ظلام سرور بکی توی چا بکاری وکو سروره که وی جواکی ری و ببی اونا دخوازن وسا به وی آوای برای تکنیک تکنولوژی پرورده این هین ام بیژن ده همان دمه ده گریارن کو ایرو تین کرن اف قتلین تین کرن اف شواتین تین کرن دخوازه روا ببینه و روا دکه چما ام بیژن کسی کو جن ناین جزا کرن چما سوجی و روات دیتن یعنی ما ام بیژن حساب جنای پرسین چما یعنی جبر کو کم دیدن یعنی تب چوک خستن ایدی رول جنی تو ندی که بوی آوایی جبر ویشان دوام بکار بن یعنی ایرو مثلا عراق ام بیژن چه کرنه ماده 57 از باوره دبیجه رول آسایی دکه دبیجه هنه دی وکو جنجی مافی لسر زاروک وی نمینه دماکوت طلاقدان زاروک بش 2 سال یا خود بکو یعنی دخوازن وی بریاری بگورن که زاروک لگل دایکا خود مینه ایدی زاروک در بازی باف یا جی باپیر بکه واتا میراث دایی که جی به باف دهیله ام بیژن جی به مالا باپیر دهیله زاروک یکی نه دایی که دایی خودی دیگه اما میزه که جبو کو جنی به رول بکه دخوازه حتی وی درجه جی کریار کو یک بریار هیا لسر ماده یک هیا لسر جن و ماده جی بگهار و ماده جی برتک دیگه نمیشن جبروی چند دوی ام لیوان اوان خالی در کون حتی زده کردن مافی دو جنیه مافی نزانم چیه لگوری شوازه دین لگوری شوازه ام بیشن بریارهانه نکاره خواه خودی بکه نکاره خواه سر لنگام بگره یعنی جبرکو بهیز دبینه جبوفه دوی یعنی تنه سروری ما ظلام دبینه ام بکاربن هم بهتر ده آلی زانستی ده خورد بکن ام بکاربن جواکا خوا فیم بکن ام بکاربن خوا فام بکن و اکو جنک ام چا بکار خوا ریوه بکن چا مال باتکاوا بکن و ام چا خوا سر لنگام بگرن ام چا ببن ایراده ارجا به تکوشین تکرن انجا ام بکاربن به وی تکوشین اکو ام دکارن جن چاره سر بکن راستیا جن چیه پرزگری که جن چیه پرورده چما جبو جنه پیوسته پرورده یکی چاوا ام چا بکارن مال باتکی به هفره لسر آلیه دموکراتیک بوینه بپارزن و امی چا بکاربن رول جن تیده دیار بکن دوی ام بکاربن دوی آلی دوک و همو جن لهمو جهانه ام بکاربن هفدو فام بکن ام وکی دبیشن دل نزمی جه هفدو را بکن ام بکاربن ایشن هفدو وقتی دبیشه همپاتی به هفدو را چکن ایشی هف ناز بکن و ام بوان ایشان بکاربن خوابیگی هینی چاره سری ایرو اصل وی داره نخوش جیان بکم دوی کو ولات جیرانی من بزانه کو یعنی جنین وی داره بکاربن پشتگیری من بکن وی دمی امی بکاربن به پشتگیری داینا هفدو به نشاکرین هلوست راست جبو که ام خواج سیستم باوک سالاری جه سیستم دستلات داری خلاص بکن ام بکاربن ببن جنه که آزاد دوی ام بکاربن به برخوادانه که پر مزن لبرخوابد